Mokindora long motor kachingkajok bangkora trakatum arengiso. Denarong kapatuak lamalong BJP claim bang pubang phedum kapang therasai ki claim. Rongdo signal arong along pirda rong ter karkling. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longji lage electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri ignon MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardom pinipramtam bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Toda pada porpha narke bhot mokindara long ihuma Tata Mobile gari ka chingkajok bang inkor ardo sopin sodum areng huki sonang lapen laso angbong bang trokatuma bangki areng kiso a hearing tang raklo. Amreng constituency angkang mokindara long peda pada porpha narke malom munit karthang AS02 AC 6664 Tata Mobile agar ka chingkoy ahir kang tang rakajok bang inkor trok abang pho bang phedum areng hu sonang lo. Lapan laso ang pongpen bang trokatumke areng kiso ingtang raklo pusi birta repdun long. Chithan ponme labang so amotor laki jengkha ahi thike cho aroi wangta rongrop atokano ajo kiduke laga radatum jengkha ahi thian chojor cholang pen chenglok ingti menthu ka chanamdam japhan anparta kesukyon e ki pon ke wan asaisi klempon bomro bonta pinia bangki kopai ke langno penajok men ar lokana thu kisui chokajok si pangrumpet bang ingkor trokato penangan arengu sonang wentilo laso ang bongpen photo maphana bangke areng huke so hirkang tang ragajok Dipu Medical College halong ansi mesen pen sekelang ponja phanpura pornang koklo pusi berta longdon গাড়ী আমি সদায় ইয়াত মুকিন্দুৰৰ পৰা জেংখালৈকে মানুহবিলাক বজাৰ যায় সেই বজাৰ ট্ৰিপৰ কাৰণে সদায় আমি মাতো তাৰপিছত অহা যোৱা কৰি থাকে কিন্তু আজি হঠাৎ এনেকুৱা যে ৰাতিপুৱা গাড়ীখন প্ৰায় 3টা না 4টা বজাত আহিলে গাঁৱত সোমাই পেলাই মানুহকেইটাক ভৰাই লৈ পেলাই আহিলে লাহে প্ৰথমে গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া এৰিছিলে তেতিয়া সময়টো ঠিকে আছিলে কিন্তু আধা ৰাস্তামান আহি পেলাই অলপ মানে বেগত মানে অলপ স্পীডত ধৰি পেলাই ষ্টাৰিংটো ফেল হৈখিনি মানে গাড়ীটো পৰি গৈছে কিন্তু সেই ষ্টাৰিং ফেল হোৱা মানে এনেকৈ ড্ৰাইভাৰে জানিব লাগিছিলে যে ৰাস্তাখন একদম সৰু ৰাস্তা যে ইমান বেয়া এইটো জেগাত এনেকৈ মানে স্পীডত আহিছিলে ড্ৰাইভাৰজনে সেইটো স্পীডত অহাৰ কাৰণে সেই ষ্টাৰিংটো ধৰিব পৰা নাই কাটিব পৰা নাই কাৰণে মানে পৰি গৈছে গাড়ী খেৰনি পেন মহন্তেৰণ কাৰ্বেংলং লাইভ Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hikapen Kharateng Pen Nomati Constituency BJP Mandal Committee Yuwa Morcha Mohila Morcha ST Morcha Chelang Rapet Denarong Pathuak Lamalong Kapang Therasai Kedengpon Kedamtang Achiklo Niphaingko Raphon Union Home Minister Amit Shah Karbenglong District Denarong Nura Kaklamalong Monsam Kachingthur Lapen Ning Isi Amai Pikaparupon Hot Lak Soserat Chitong Nono Labangso amai pado derapi denarong ahawar hithi borwa penchenglok longni kapathu aklamalong penang an keter kera sansi dokoklo laso joini Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hikapen Kharateng pen pini Nomati Constituency BJP Mandal Committee Yuwa Morcha Mohila Morcha ST Morcha tum Chelang Rapet denarong kapathu aklam longni lapen hithi borwa jo karkokar phek padoponsi pangtherasai dengponno Karbenglong live kelang ratum doan pini nilum Karbenglong live pen ladak denarong ke patu klamlong sedolo Bharat fil pen ladak denarong patu klamlong jasmet cuke damtang Amit Shah ke bang hut Union Minister ke bang hut ladak si parking lot semang bipon lo labang so bipon hut penang an muluk ada tum cetong do lasi lasut gari parking hut penang an keter ker pencing lo
labangso saphai abhijan puthak pini nomati mondol president Penchenglok Adon Meipu Penchenglok deputy speaker alang lika pinghat pon ateng sipini ladak BJP mondol committee tum pensi jasemet saphai abhijan deng pon nasi pini nil tumlong ladak Adon Meipu do prodibingti alang lipensi lamthi siar pon ang tarik koirapo Amit Shah labangso arili ehut ladak parking TV pondo laso Halo sopor pinangan cepat telepon lapusan dulu kasih militum nomati mondol pen cepatir pise kata kowe morcha tum pen celang sipini kepangkira siding pon lo Amit Shah ke bang labang surali kibia aklama long bangke penangan ketel ke nonda dola jasmine plastik labang so puthak ke koson ahok lo ala so adima bangke pinangan hawar kethetan lapusan do la similitum Arnika Prek sinitum nomati la pen Mohamaya mondol cingrumpet pen si ala dak bang nilitum kepangkir pon dia fantasik pon bom lo kasi arni bang nilitum nini bakap kilo penitum tik pon si hadak pangkir Denarong pen Bikram Teron Karbeng Long Live Nangletum hiti ka hello pen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise Nanglik tum ladak longik ji lagi electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Ningkan Arjon Rong Rup Choklem Churam Meji Aphan Japra Langso Rongdo Singnar Arongalong Birda Rongker Karklidun Kidamtang Therepo Hini Arni Japra Langso Rongdo Singnar Arongalong Ningkan Arjon Choklem Churam Messenger Aphan Lapen Rong Rup Choboche Chosonse Ki Messenger Aphan Pura Birda Rongker Karklipon Labangso Birda Rongker Karklipon Asiamen Laki Than Arnam Hemphu Mukrang Rasinja Nibot Langhi Arnam Pharo Lapen Jopara Majung Asehenno Karkli Kaphe Jo Akuru Saratum Ben Kapachinia Tenki Karklipon Asianta Kachidip Kachinam Thang Ave Lapen Bomut Vokan Stami Mesen Pusi Pachinipon Rongker Karklina ko bang laporno la so pure thelong la kim tore mane kicham ki thi sita me ba ki claim kitam ki ju ki me phan to kim chura ga phan la ki meji phan se tum la da so arong ke karkli asi mitum inkan poken batai si karkli asi la ki joy wan ki claim meji chudam meji arna mahir jumi ki long ki phan se tum la bang so arong ke karkli ba ke katu kawe huni kanti se tame ki perform ji pan la chuklem chudam tame kitam kangsam ki kangsam ki neji pan ki kim kirang katu kawe lobdi la so ki neji ki chu pan se la bangso arong ke sakti Labangso Birda Rongker Karkli Ponahot Alohi Aman Pen EM Barem Surja Rongphar KSA Therapy Amaipu Simian Rongphar Sar Im Tiso Lapen Kapre ki thikiding adumta Chitongdon Lang Chithing Ben Shubhas Terang Karbeng Long Live Binut Teron Aphan Maipu Jameson Rongphar Aphan Dun Maipu Lapen Emmanuel Killing Aphan Kongchun Bangar Pupek Pansi Anti-Corruption Youth Power of Assam Niliparo Kisengpon Lakhankor Apon Nilip Constituency ke Parlo Langso Mepi LP School along Kidamtang Thereponi Phai Hini Ani Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip Aro Kiseng Parupon Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbenglong District Committee Amaipu Sotro Borua Dunmaipu Pankaj Deka Dipu Bora Lapan Kongchunbang Sonsing Tisodum Chitongnosi Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilibaro Kijapon Japanpura Binut Teranaphan Maipu Jameson Rongpharaphan Dunmaipu Lapan Emmanuel Killing Aphan Kongchunbangarpu Pekpono মূল উদ্দেশ্য আমাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম আজি নীলিপ আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ল ৰাইজ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো গাঁৱত আপোনাৰ দেখিছোঁ আৰু আপোনাৰ বোকাজান
বিধায়ক ডক্টৰ নমিল মমিন ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আপোনাৰ 2016 বা 17 চনত তেওঁলোকে চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত দলং বা ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পালোঁ যে ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপ হোৱা দেখি পোৱা নাই আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰা আমাৰ এই Anti Corruption Youth Power of Assam atum akimang laki rong rup kaching thora saimu kelele lepen kichopang lem hai hu kelang chari japhan mate ketar lip japhan se sengpon upusi pachni pon ni lip ardo lason se langsung PLP skolong itum la Anti Corruption Youth Power Assam ki seng laki sarkar pen mane government pen kewang ason tin sitame la kapachun tipansi nitum la klempon po komane bang ke tada PMAY hem seminang pipo la patang tide titi la penke to war punon la sonsi jobkar akam na pisitame la paktang tide titi la sinon itum la kisengke itum la nile baha war kaching thorji phansin itum la sengpon up Nilipen Samson Ingti Lepen Sondit Kro Karbhanglong Live Dr. Pini Prime Time Berta Kalapon Sakang Tonilo Dome Thakme Kardom